Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinge di tinagan Amelda, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May saak anabakita na balasang, ket jak namnamaen nga dapay sumangbay, apara kanyak. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Melda, di ti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Auntie, adadamag ko arugyan da ka nung ti agpatakdar iti apartment, di tabato. Nadamag kumutdaytan kaanakan. No kasta? Ado man ang ti agbalin abaro asuki yo. Wan abalasang ko. Sigurado nga adulakit di man ng titrabahador nga agtrabaho. Nga isumat tilakwak iti merienda. Wan auntie. Adamanin lakwan nyo iti merienda, kun asidag pay. Excited akmat nga ruden amarugyan ti ipatakder da nga apartment, balasang ko. Hello, Manong. Kumusta kayo matandita, Melda, ading ko? Ayos kami laang mat, Manong. Kumusta mo ti anak ko? Ayos laang mat ni Tricia. Napasnak mat iti panagadal na. Ala, ananusam ko mata anak ko, makipag na di tabalayaw. Anya ka ka di, Manong. Dakkel ti maitultulong kanyak ni Tricia ditoy. Amumat, agmay-may saak. No apay mat nga minadikan na kiasawa. Si kamat, Manong. Alangan mat asyak ti agaram. Sa bagay, saan pa'y mat anala daw ti amin? Anya ti amom, nuwadan tumat lang sumangbay alalaki ti biyag mo. Ay na, saan kon anam namaan day tamanong. Naragsakak mat iti biyag ko. Nang runa kat adamot ni Tricia akad kadwa. Ayun gayam, kumusta mat ti panagadal na? Saan nakadimot lang nga baybayan? Ay na, nagagat nga agadal ti anak mo, Manong. Nasayahat nga rod no kasta ading ko. Di ka madanagan, Manong. Saan ko abaybayan ti kaanak ka? Mapan kayo manin aglako iti merienda, auntie? Wan, kaanakan. Sumuro takmat kada kayo Tapno ada kadwayo, auntie. Ay saanan, kaanakan. Ag-review ka laangan. Taamok nga umadanin ti exam mo. Sigurado kayo, auntie? Wan, kabailak nga uray agmay-may saak. Awan tumot nga min asawa nyo akad kadwayo. Awan mat nga rod agaram kanyak balasang ko. Kasalong mat nga min nga ada mangaram kada kayo. Kat di mat amo nga ornosan ti bagbagiyo. Kas ko maita. Agsukat kayo mat itinapintas abado Saan kat anakapang balay kayo? Ay nabay amon day ta kaanakan. Awan tumulaangan ti mayat kanyak tabaket akon. Iso nga rod nga ornosan nyo ti bagbagiyo. Tapno ada agaram kada kayo. Ay na auntie, ubing kayo pay. Bayam daytan kaanakan. Masadutak laeng. Nadalos mo ti kawas ko. Kun nagdigosak mo. Uray pulbos la kumaa. Di kay pay agpulbos. Mala mapanakon kaanakan. Break time man dagiti lakwak nga empleyado. Ang mga nuad da makauna nga aglako iti merienda. Anya nga di ta merienda nga ilutluto yung auntie. Lumpia kan banana kyo balasang ko. Nang rugin nga agtrabaho dagiti construction worker di ta abay tayo. Isudamot itatimapan ko lakwan. Ay katuan auntie. Maya taas si dagditan ang paglakwan nyo. Tulungan nakinton madamdama amang bagkat itilako ka. Wen auntie. Uray itulod nak laeng. Syakton ti makaammo no na itulod nak. Wen auntie. Wen tapno makatrabaho ka pa'y dito'y balay. Gumatang kayon iti meriendayo kakabsat. Anya nga iti talakom a merienda, manang. Lumpia kan banana kyo. Awan pa'y matkwartami ita, manang. Mabalin ka di nga utangan mi pa'y. Ta umay kayon to agsinger inton malanti Sabado. Ta iso ti sweldo may. Ay kat sige latan kaase kayo mat. Sana bale, di talaeng mat asidag ti balay ko. Ala, umay ka nandi. Mangalatan iti meriendata. Mabalin ka numot ti utang. Ay kat sige ang araw. Mabisinak matan. Anya ti alaen nyo.
Ikanak man iti doan lumpia kan may sa atudok ti bananakyo, manang. Anday tamutan kanyak, manang. Anya ngay tinagan nyo. Tapno amok ti ilistak dito ilista. Siyak ni Andy, manang. Brian matinagan ko, manang. Alang nga Rod, mga lakayon. Sige. Kan numabalin, ibaon nyo matan dito'y dagiti daduma kakadwayo. Sige, manang. Kumusta ngay, auntie? Nakaado kayo? Naibos tila ko, ngam awan cash anaawat ko. Apay ngay? Awan kanupay mat kwartada. Agbayad danto kanu inton Sabado, ta iso ti sweldo da. Ay, kasta ka di. Imbag no ada pagpuunan nyo. Adamot ket di kaanakan, may mayat mat ket di tapno maurnong ti singir. Kat, agluto kayo manan iti ipamerienda nyo inton bigat? Ay katwan abalasang ko. Ano sakpay laang nga utang. Makatulong akpay iti padak a tao. Umutang kami manan, manang. Ay maawatan kayo matket di. Tawan pa'y nga rod kwartayo. Numabalin, pati ko maagsapak at umay kayo. Agluto kay ti sopas no lugaw. Awan namat sa baling aglaklako dito. Mayat sang agpayso day taasing-asing mo Un manang, di kayo madanagan. Agbayad kaming agbayad iti Sabado. Alang nga rod, takas ti aramida. Si kama gayam day tamaray. Nagadumay dagiti pinalingkem. Wan mare, pang merienda dagitoy. Amumet nga aglut-luto ak iti kumkumporme a merienda. Ay wan. At dagayam magpatpatak dari ti apartment na ijabatog ti balayaw. Kat si kakano ti aglaklako iti merienda dagiti construction worker. Wan mare, kat saan la a merienda ti ginatgatang ko. Agluto ak iti mabalinda a pangarbusaran. Ay kawan na maray. Sigurado ang magustuhan dati lutom. Tamalaksid na imas, nalakapay tilakom. Un amare, adala ka basit. Awan mo't pwesto ka bay bayadak. Sa bagay Kita am di amaray. Baka damang sirpatken ka kadagiti construction worker. Adday ta ka man ako na kun mare. Sige, labsan kanta ni, agluto akpay iti pagarmusaran dagiti construction worker. Mas matgayam ti lutom manang Melda. Natsamba aklaang mat-aading ko. Nagsurte kat ti asawa mo manang. Kapata nalaing kang agluto. Ay, awan pa asawa ading ko. Ha? Nakasta, balasang kapay? Tawan kat nga rod asawak. Ay kat siya kun ama na. Anya? Apay, di nakadikayat? Ay sus, di ka mangrabak akas na ading ko. Nukasken ka kalaing agluto ti maasawak. Sigurado ang nagagutak. Apay, awan pa'y matasawam ading ko? Awan pa'y manang. Naglaad mo't ngamin da tao. Iso nga awan bangayat. Awan tinalaad a pinarso ni Apo Diyos ading ko. Apay, manut tawon mo na yan. 29 manang. Si Kangay. 45 kun ading ko. No kaya't naklakit di. Datan ti agasawa manang. Anya? Apay ngay, sobramot iti sangagasot to'y bayad mo ading ko. Balatok ken kanday ta manang. Ay saan Jay husto lang ti ibayad mo. No saan mo nga awatan? Saan ak to nagumatang itilakom? Ay, apay ngay akas ta. Awatem kit din manang. Tapno agpautang kanto manen kada kami. Ala ang harod ading ko. Agyaman ha. Auntie, adamadmadlaw ko kada kayo Anya ngay timadmadlaw mo, kaanakan? Puminpintas kayo, mat. Kan amoy yung matan ti agornos iti bagiyo. Kas kamaita. Bagay yu day ta light pink a blouse yo. Kan sana ka nagbidot. Nakapulbos kayo. Apay, dakis ka di. Ada ayo imbagak adakos, auntie. Bagay yu kunakman. Kasta ka di balasang ko. O sige nga rod, tama pa na ko naglako. Kan, ay na.
Nagbanglo kayo matan, auntie. Tapno ad-ado ti gumatang no nabanglo ti aglaklako. Agpaiso dayta, auntie. Nagpintas kamot itan, Melda. Melda, kun matlatan kanya. Una, takayat ka nga rod nga asawaan. Lukluk kun nagsamot si ka, Andy. Saan na ka mang lukloko, Melda? Nala, igaawan nak nga rod ni Tilugaw. Mabit lang, ha? Ato yan. Makaamo ka namang timpla. Adamot di tantirikado. Makaamo ka, no anya ti kayat mo nga ikarga. Agyaman ak, Melda. Ngam, oren saan ko na timplaan. Ta naimas matan ti timpla na. Ikaklangan iti chili powder. Ala, makaamo ka nga rod. Manang Melda, may saman mo't alugaw. Okay. Mabit lang, ading ko. Ato yung tilugaw mo, ading ko. Ha? Ni, apay nga, Manang Melda. Apay nga? Saan mo't nga agpada ti sukat mo? Nagadot ingkargam iti malokong ni Anday. Apay nga kanya kat saan nanapon no? Ay kwa ngamin, ading ko. Naynayunak at talaga ti itid ko kin ni Andy. Tano agbayad, kat sobra ti bayad na. No saan ko ngamin nga awatan, kat kunanamot asaan ton agumatang. Iso anay nayunaklatan ti sukat ti itid ko kan kwa na. Kasta ka day, Manang. Kunaklakit din, no adda nagkinaawatan yo. Apay mo tinakasta ti ibagbagam. Imbaglakit din ta imadayon ni Andy. Kat no kursonada na ka ni Andy, Manang. Anya? Day tati ibagbaga na. Sabado man kaya man. Saan ka man na makita ti may sangal daw? Agawid ka kadi? Wen, Melda. Manugayam ti utang ko. Bay amon. Saan kon nga inlista dagiti inalalam kanya? Ni, tapay ngay. Malugi kan Saan? Sa anak malugi. Anto iti 600. Bayad dagiti kinkinan ko. Kinunak mo't asaanan. Agbayad ak. Jak mo't kayat nga agbambanog kang awan ganan siyam Ay kwa. Ala, agyaman nak nga rod Andy. Okay. Kumusta ngay gayam di ibagbagakan ka? Kaano nak ngay asong batan? Anya? Seryoso ka kadi iti dayta nga ibagbagam? Uwan ko naktuman. Agyaman nak ta sinong batam ti awag ko, Manong Belo. Abay ka di, anya ti bagam. Kaya't ko laang mat ati makiin-in-istoryakan ka. Anya nga ti kayat mapagistoryaan ta. Ti man may papan iti construction worker nga gar-aram kanyak, Manong. Anya, no kasta, at na nagar-aram kan ka. Wan nga rod, Manong. Katanya pa'y lang teraramidam ngay, sungbata mo na, nulakat ta baro. Baro nga agpaiso. Ngam ubing mat ngam iti siyak. Awan problema iti dayta. Basta napudnogan ka. Panagkunakit na pudnumat. O di sungbata bon. Sa mo paliiwan no pudpudnumat lang ay ayatin na ka. Ala, bay ang Manong, taday tangarod taramida. Tangay sinong bata nakmutan. Saan akong naagawid iti lugar mi? No kayat mo, tulungan kalangan nga agisursur ka nagitilakom. Ay saanan? Aginanakakit di ta nabanog ka. Sa anak ang nabanog. Inton bigat, kuyugan ka ngaglakaw. Saanan ko nakmat? Siguro, ibain nak, gapot na nalaadak. Saan mat nga iti kasta? Ngam kayat ko nga aginanak ka. Saan mat ang nadagsa na trabaho ti agisursur? Ala, makaamo ka man laangan. Maragsakan nak, auntie. Natulagan ti kasaryo ka ni Uncle Andy. Kat siya ti maid of honor. Jak namnamaan asumangbay ni Andy iti biyag ko kaanakan. Maragsakan nak, auntie. Ngamin, makita kat ay ayatan na kayo ni Uncle Andy.
Wan nga rod. Ay, lokwan nakpaikit din, aginayumak ka no. Gapo ka dagiti impakpakan ko. Naimas nga min ti Loto yo, auntie. Amok nga iso tinakainlaban na kata kayo. Ay, talaga gayam nga awan pilpil yan ni ayat balasang ko. Uray inauna ngam inayat naklat ta ni Andy. Nagkalaysa kami nga rod kini Andy, Mr. Lonely, kat naragsak ti panagden nami. Kat idawdawat ko, asapay la kumatamaadaan kami kuma iti uray may salaeng nga anak. Tuy pagayam mo, Imelda. Agyaman nakpagam Imelda, iti dayta pakasarita awan pilpilyen ni ayat. Ubing main, weno nataengan. Nulakit, tanapudno, ti panagayat da, iti tunggal maysa. Ala, sapay la kumangarod, tamaadaan kayon to, iti anak. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagaman nagpailinged, iti naga na Melda, at taga syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.